fis-subien. Il-pubertà fis-subien is-soltu tibda minn meta jkollhom bejn 10 u 17 il-sena. Iddum sejra xi snin, normalment sa 17 il-sena. Imma tajjeb ngħidu li mhux kulħadd huwa l-istess. Kif il-pubertà taffettwak fiżikament. Is-subien jgħaddu minn ħafna tibdiliet matul il-pubertà. L-ewlenin huma dawn. Ġismek jibda jitwal, jinfetaħ, jereq aktar u jibda jkollu r-riħa. Xarek jibda jsir aktar żejtni. Il-ġilda tibda tinħass xi ftit żejtnija. Kif ukoll jistgħu jitfaċċaw il-ponot. Leħnek jibda jeħxien. Jibda jitfaċċa is-suf taħt abtejk fuq saqajk u madwar il-parti ġenitali. Fuq wiċċek u xi drabi fuq sidrek ukoll. Il-pene u t-testikoli jikbru u jibdew jipproduċu is-semen, likwidu li iġorr iż-żerriegħa tar-raġel. Xi ħaġa importanti li tiġri fis-subien waqt il-pubertà hija li il-pene u t-testikoli tagħhom jibdew jipproduċu l-isperma. L-isperma tista' toħroġ mill-ġisem waqt ejaculation.